na inyo hikire mwe tigai gwitua jege gwituaga mundu desperate tati ta mundu tariwe mwisho waku angikorwo ni wigitwo ni mundu rumeri na ndungimuona riri uramufatara ri ndangiona kana riri awe uramwenda ri mundu rume ucio akire wa kithini wa muturire waku aiko mundu ndungi wa thimu muhurire riri awe othe uramufatara ri ati wa muhura ni no nginya wambio muwara ati niguo gwethaga niguo kwendaga ri ati ndungimuona utuko gatagate mwana waku angirwara kana nawe ngigea na emergency ri ati ungenda guthi haru ndungia mundu me ndungihurira thimu munyite ri ati bya kuigaga akubangaga akuhithaga tabangi kana tandawa cia kurethia ri I think you don't deserve that person. Ona bekoro wi mundu urete tondu wa riri. Angiko mundu mwe aikaraga hau ya kubatara ona ngigubatara tha inyanya cio tukunia gukuona ri. Ona we waguno ukoro uhana oro uguo. Riri ari othia kufa wa mubatara agiriwo ni kuonekana. Tondu bata wa mundu methini wa muturire wa mutumia number 1 ni protection, number 2 ni kwendwo, number 3 ni gukorwo eho ni undu waku hindi cio. Thotho wa mbere mundu mwe ndagira gukora na mundu rumwe ungi. Koguo ni agi uno ukorwo akimenya atiri gutiri hindi utangi mubatara throughout. The man who should be in your life is the person who is accessible 24/7, who is available, who is there for you, who can fight for you, who can speak for you, a person who can fight for you from all the quarters. Not mundu etue jege atu ukayagire witage mundu rume ungi aguteithie kana agutware handu no mundu waku ro gukuhaiza. I mean eho no we dada utukare ona dada kuonwo nawe dada yakuonwo na ndi kumenyerera mukane gwitigira mukana andu ari angi. Excuse me,